Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hinyo National Youth Front Southwest Khas Hills District hapo ka jingilam uba Crowbox Night ang President Shining Star Wanyang Vice President Batba Michael Wanyang Finance Secretary rengkat kidkhon henne kasengi kalai tarik unai lur arhajar arpawar kilale jengo ya ihebred iba penhun yaupnyau laisnem tam Jakarta nakasnong mau kopet Southwest Khas Hills District Ibala syak bat ding elektrik hau transformer haka arpawai tarik uyayong arhajar arpawar. Kombalong menta i hebred iba penhun yaupnyau idon hapadeng ka jing jing shitam bat jing isangson ban pen namar ka jing do no yabaro art likikti hakani ka jing jia. Kaseng HNYF hakani kasngi kalayo ru ban no jingaram ya ini i hebren haka juk kapor kaseng kapen pauru ya ka jing sngokia ba jing isen a ya ini hebren iba menta ilalong anna ha ka jing jong i kumta ka seng ka dawa na ka office MEPDCL ba ka day ban siu bay bam ka bashilenter jing ne ka lifetime compensation ya ini hebren ha ka juk ka poru ka seng ka kenturu yekinong mikman nadu ki MLA ki MDC jong kani ka dong ka than ba ken le jingo ya ini hebren Batru bakin shim kialem ban penkren bat ka sorkar ban penyo jingyarap ya ini hebren. Kasil district nga ay ya ini dak ibarit tum kajnya kublai kibak ya ini kelung nang ba inyo ya kimet kibak kibakya tu ublai keng suk unong lambat hi tinga kerpat ya kakmi yo ini kelung bayan subaban pediang ya kani kajeng ay kabarit kajongi kum kadat jong kajing Snolem kerja kibak kajongi na kamta jeki. Dah kerja sombelung dan susun banyo i dalam kejong hikmat ia kani kajing jia kaba imat kani kajing jia baru kadai na kadau jong kajing terti jong ka MPDCL lani ko kislat kubangiong ya kaba kimshim laker ya ki transformar mentan dala debja kilaker transformar hendrai ngayu iba kibabun ki transformar hapo jong kadong kadong hangnya po Southwest Khas Hills District 4 simlaf iPhone sing 4 simlaker ya ki transformar yo la si kani kadang day ka baningkong ka jingjia hang neha po district hendrai la sai kinambun la si lengba kajing pelatlan kajing bomker kajing mopcingpia jong ka office ban fencing ya ki transformar tingra kerpat ya ka office ba kasobha ban kerlut baru ay ka transformar ki badon ha ki district ka jalaru nang ba kanlat na kajing ma na kajing mensaw na kajing yap na kajing jia ki basusi ti kupang ilios niyo na ikmi yung iklung ba nakaliang jong ka social welfare kalawan ya kaban ya kendo ya ki nakaliang jong ka child protection unit kalawan ban kendo yaki dengan dap da jing sokmen ban ai kublai yaki ba kilawan poi hadu akan kejaka hang ne hanong kendong na kabenta ban wan jungo ban wan pet yaki ban ngai scam balang ba kajing wan ki kum kiwei kilat jing yarap jong ka sarkar dari pet yaki yak bakum kini ki jingja ki basusi ti ngak kentu yaki bakin lek lo ya kakam ban penio ya kejing yarap nak kita ini kelung kamtam ya kebakin yarap ya bapenio ya ka lifetime pension na kebenta jong ini kelung hoi ngapai sesin ya ko pislan ba kadai ban lei mardor ini kelung ban ai ya ka pension sijingim na kebenta jong i namar ba dei naki ba kalau day na kajing torti jong office bakal penduno yakti jong i bro arteli kami iba rinikton lengdo tongkar iba day i MLA jong kani kadong kathan ka jong yang ne hapo mau kurat konstitusi
ba inwan ban pet lag jong hikmat ban ai kinu kilat kijing yarap ban pinkren lem sa sarkar ba ini gelung ini yo pura ya kijing yarap kumjoro iba karnes sosyang ibrong MDC ibom 4 semlawan yuk kejat ang ni kan pet jak ni dia basusi ngiyo i baro ki sang balang nakwe ki kenhun bat kiru simetro kilano sinyang sibur nak tanong stone tan mairang bat nakwe kilano sinyang bat snolem nak bentak nak dia basusi kaba ya ini kelung galado no ikti tinga kerpat ya kiru ba insobha ya kaba wan pet lem man alem kilat kijing yarap na kabenta jongi te hagne kapor kum ka khobor snolem na kabenta jongi kum kaseng ye ini kelung ni ay ya kijing kitbok ya kijing kitruang ngai ba ublei utur khu ya kaying kasem ka jongpi kum kami ya pi kikun ba pinyo ya kimet ki bakot bakya ya ini kelung ba ini ya kijing start ya kijing sampang ya kaba ya kaba imat ya kijing jinjar belum ada kawaipan kalan ya kaba inyo ya kijing stan kaba inla na kabenta ban ya kalawe ngai scam ba ublay ubasta kaba dia hagataka arbo itrilo rel kaba dia ko jo accident na ka son formal yoga ofes ko ba lamba de tulit torti miju bakal berkat buat kelar dong si banduk kaki arta kita yang ekonomi tena kalian nyuci kok kalian kelepi batin sama benden nak kalian nyuci juga itu namanya apa batin dah bu dari untuk bandawa dari MSL bagaimana yang tak ada ekonomi iwan hang ne ngimdon kaitan kabai tolong bangi iwan nagamenta ban ai ya ka jingkit bok kiruyang ban ngin ai ya kakti kemuan kakti kadiang nagmenta ban ya petlem ban yui ya gani ka jingjar ka jungfi bat ni nagaleng jungi kum ka seng ngin sim ya gani kalat nagmenta ban yathu ulane ban pensngeu kampam haki bor jong ka sarkar ki bolong kinong eda nagmenta kinu kikam kibajia hangno lagalong hangne po ke distrik ke jungi lane kalong sabar jokalu yo kane kalong ke basose bat kabupaten Ketang wat ini kinong ilam jong kaseng wat ini kum ki perlok tu parajaro ya kabangi yo ba haka arpo itarik jong bunai April ba ini I hybrid ilayo ya kane ke jinja ke basosa adu kata ba wat hado indado no ya bro arteli kikti ba imla shu wat tang ban bam imla shu wat tang ban le nag menta yalade kani kalong ke ba pen Ketang bat ke pen sosat yang ikum kinohelam abang ipek ngisne bapli namar ba hakajing long kena jogi hakajing sisa ikwa ban kemen lang ikwa ya ke banele kailang bat kipra kena hare ke baso sangsot kalong ba ihap no hakan ke jingjia ke bakum kane ka apot sepsni ya ke ba iyo hak arpoi tarik junu auslam junu benai April te hoy hakan ke por ke mamta na kaleng jungi kum kaseng ngikentu ya ki bor ke bahlor ki bor jong ka sarkar bakin sim ya kilat kalti ba kumno inangwa ba ay ke jingira na kaleng jongi ba inangwa banangsan na gawai ke snem siya gawai pat bat nisu ya gaban kenturo kamtam ngiyo sewshimet ki noyelam sem halang kilawan ne gaban yu gejat baban pek ya ini hybrid ibala ngat ya gane ka jinja ka basusi adu katne gane hare har gana por ka bamta nagaleng jungi kum kaseng HNWF ngikeli nagaleng jongki yahayang sem kikimi yong ba nagaleng wat kinong ilam kum ki MLA ki MDC ki 41 yu kejat ha kane ka jakal na yeng lan ne ki patla barwan pek ayai te kalong ka kapan pen Ketang lan pen susi hajing sisa dai maki
kibala banle yaki nagbanta kikam jong ka im kayap hapo lagi jong ka distrik hapo lagi jong ka jaka tihenre hadu mataru nging isutu bana galeng jong kiro kimpatla ya ke banwan jingo tenang galeng jong aku bupai presiden jong ka SNYF Southwest Kecil District ngaken tu bakin sobha ban wan lalu ban peklem kat kande ke jingja ke basusi ke bawan ke ban lenshop hapo jong kane ke ying kesem ke jong ikong bat kamtam ya ide I hybrid iba menta idang kerja ya kene Jakarta ke barang lais nem tam te hakene ke por menta nagaleng jonga ngasle pan ai kublai ba inang sait nang klan hagamet hagapat hagjinglong ke jui ba inang la ai ke batim hapden ka step ke baslap ke badum re kumne re kumuno alam jisnong sokomen bani dan kat bati kawai ni kan hun sang halang kebadan hapo jang kane ka Southwest but let's say kane jang ka Meghalaya ru abang am dekip ha de gidan mentah ni presiden ba Krabok presiden ka SNYF presiden ka SNYF Banwan Jengo Banwan Pet ya ini ikun kunlung kena ibala jia aksiden ha ka jing sya bat transformer na ka jing elektor ti jong kane ka office MPDCL ne ha mau keruhan ni snow komen sibun ya ka jing sim khia jong pi ban wat labi kan pentip ndai phila tip li I social media ya ki jing jia ka bala jia ha kine ki banai la dep phila wan chane ban wan pet wan I batnya kane kalau long di ai men sim yang aku ono yang snong bat kamta me gieng kasam ke bamat ke be kandu di meeting ke jing snosi ke jing